Kien mument storiku u sinifikanti fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista li prepara mexxejja Ewropej għas-summit informali li seħħ il-ġimgħa. Il-Partit Soċjalista Ewropew iltaqa' biex jiddetermina l-punti ewlenin għal laqgħat akbar waqt is-summit. Summit li ta' priorità lill-migrazzjoni u l-futur tal-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Partit Soċjalista Ewropew Sergej Stanishev qal li dak li tkellmu dwaru l-mexxejja Soċjalisti Ewropej irrifletta dak li jħasseb liċ-ċittadini fuq il-kriżi tar-refuġjati. How we handle in a civilized and effective manner the refugee flow and migration. Second, we are coming to the 60th anniversary of the Rome Treaty, which is a big time for Europe. And we need not only to reflect what we have achieved as a union, but also to give new perspectives which will bring back hope to the citizens. For our family, the social dimension, the social pillar, will be the issue on which we shall stress and demand from everyone. Intant il-mexxej tal-Grupp Ewropew tas-Soċjalisti u Demokratiċi Gianni Pittella qal li 3 punti partikolari ridu jkunu indirizzati b'mod tanġibbli bħala luq tar-rotta Mediterranja u twelid ta' pjan għal migrazzjoni legali. And the second point is to prepare the Rome summit. In particular, we want to have some priorities, and the top priority is to create new jobs and to increase the investment. The third point, we ask a strong answer to Trump. We have to avoid the spreading of the culture and the philosophy of Trump administration. Ir-rappreżentantoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà Federica Mogherini irreferiet għal ftehim bejn l-Italja u l-Libja biex ma jaqsmux immigranti mir-rotta Mediterranja. Ftehim li sar anki bis-sem ta' aġenziji tar-refuġjati bħal UNHCR u l-International Organization for Migration. Id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista Chris Cardona laqa l-Prim Ministru Joseph Muscat u d-delegati Ewropej. Qal li d-diskussjonijiet preparatorji kienu sodisfaċenti u kien hemm qbil fuq il-kunċett ta' Ewropa Soċjali li tipprovdi l-opportunitajiet. Fiċ-ċirkustanzi internazzjonali ta' dak li qed jiġri naraw li jkollna Ewropa żied kompetittiva, ġifieri Ewropa li tkun tista' tiġbed leha aktar investiment minn barra l-Unjoni Ewropea għal ġol ġurisdizzjoni tagħna kif ukoll il-ħolqien ta' aktar impjiegi fl-Unjoni Ewropea u l-edukazzjoni li hemm bżonn biex ikun hemm mhux biss id-demand imma anke s-supply. Issa li t-temi kienu diskussi għal darba 2 il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista Daniel Mikallef esprima l-opinjoni tiegħu dwar x'għandu jkun l-ewwel pass wara id-diskussjonijiet. In-nies jitilfu fiduċja fl-istituzzjonijiet li ma jkunx hemm azzjoni u dik l-azzjoni trid tirrifletti l-ħtiġijiet tan-nies, il-prijoritajiet jibqgħu dejjem l-istess, tajjeb, u li n-nies across Europe, mhux fl-Ewropa biss imma mad-dinja kollha, ikollhom lodda biex jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom.